Egbe amakwamle ma vanwaji. Oga na be gbechewu. Gbechewu. Akebu me do akebu me gbo. Be amejro hoseto ya. Be ole church wa. Nu ya le do silo. Yo gba ko gbla kwa mo ja yin ko me gbo ko jeji. O la de do anu aya. Ele de osi. Okay. No ja church ya go no turn you go. Nu ko gblo be wo ko ele wo ge. Okay. Nana oka esi studio ase onu onim. Se asofo wo bebre wo ho a saa diwe, saa tumi we ebi wo mu ho. Je say omo kwa asori dem mu ansa na omo be kwa asori dem mu no. Omo de omo anu tafro hu ansa na omo ra asori dem tu. Okay, in pen funny ahwefo ye mama kwaba eneden so eba Kabacha TV so enen so emre edru say ye din ye dada dwumedia eye amamrefie ebe ebremu butaya eda dwumedie echi eni se mmebi atwemu no nananu mu di amamre amanie ahamedru sa ena di dwuma ewo emrebe atwemu ye hu se esi wom ye na emreta wendi ase ye refri amamre ni kakra nti Kabacha TV ye say ye ma amamre ni yira nti ye beko achinchin omanim na impanyimfo a muti amamre ase amanie ene ahama edru na se omuchreche ye besua ne ama bebri e de free mamuchenu enu ene edrusu se ye de bite se ene ena ye first time we share station we share Kabacha TV na be ya amaya ni se ube subscribe you na watch sima bon se don be ba was screen as na fi wa mia edom ni so e de amaye video fufu bia ye de betu ya channel ni so no ni first person na sa ebeka afi so ye wa TikTok and Facebook like your page no na share video no na fi jai wo comment and say wo question emfato wa amaye ye be kin kana ye ji ehun ejuma e de ama and then so ya be pie wo ye papa ba ko enchen em say ye ni etwa program ama we hu ni ade kire ba ko mienu bi and then so ya san bo apin no say e ba besua ade e efini enchen nti na eye wa ahasenti mere de ye twa ye hu emeretia we bi ye ba na ye ni nanano astati edin komo ye ba sisia ai bi to tro manya hu mano no manya ya ba popro kan ya ba za we garo ai bi to tro manya hu mano no manya hu popro ya ba za we garo ai to tro manya hu mano no manya hu popro ya ba za we garo ai bi to tro manya hu mano no manya hu popro Okay, paying for yes, I'm Kwaba biome and the Kabacha TV. So, yeah, that was set what train am I Akoji and Krato Abba. I feel they are what up in Papa na Yanini, as that he edin come. Send our name no. Abeka I Bekasano and one Yadiko ene. Tagwe Racomido was on no Kabacha TVG. Yo, mako was on ami. Yeah, me dog bene enukpala o keke. Le hihe kone aji enye oyo na be togbe azuma ameneti agbe 3779 international togbe engo nyemalo cho agochime petwe iye nyebo no fega le kliko home lotako nkonyema yo ta egba mega wa dogbo aba ale na fie hu mi ntwa npo be mi afa nu kpola ha osro nu gbogbo lema ata egbe ha mega vagbo be na fie mi nde ka valo akacho amagba o pele un video ogbo ta yata ko mi vagbo lata mi ya mapo be edonwo le ploji ata mi ajego me no ko ma yo gba na mi aje gome a
amado le no wa ma me wona dona o Okay. kake mejibe mafia nu de ka ni mejibe mafia nyebe nenyebe lechi awunu yemi je gome abe lechi amen keke gbanto kaka wa dasine lechi amen keke wi aton a ame aji glass bia glass akuchire me akuje kore me salt afia donti lemon ne lame de ve afia de ka kore me eji ane sugbo akwedara yin abe miti ame blaton ene 30 minutes ko ayo ame de bene kosi akora si jina vonu ya no bono examo one na be ma we vo ga klasi ne we wa koreji edo ji amenyi na vo kaka wa koreji no aso kle kaka ne kle vo kwa ali ase nchi amlanyi enu ake afi aklasi ne wonu mara apo aloko ne kasi amare se arentia awodo iya je makoya nagba afi mana mafia yo nu ke mejibe mafia le egba me nkeke ame mejibe maponu cho amasi anchi ye miokata minye boyo nebe acha miame eve chaya achi ame gomekea edana do blaton tete ne ekwachi ame gomeke ye fli wulu ne she ofu ekodo zoji ko ye ji enu bebe sikoni pepre ayo yeku echo gumetaku sokore ji ede wo fie nyore ne kuchi achike ame gbososo me enje akuchi ara ne kuchi abe lita wa ma ton eje be ne fie kaka ese anezu lita wa me eton na shoy ko daranyi ne fa ne fondi kwa anu konko de ka konko vi koko na sorabia de ka fienyi me de ka edana edosugbo enana bi me vukawa wo na do de dodonu ye nenye nusu nele numa anu chela ano nusu me apwa limela senywere ewo nebe wa me wo na pasese do tukara do ne wo trome do kwa ne nu konko vide ka ne mlanya akpobe ile nywere nyonu ike ne half period alo edo la pe meko wa me vana nywere wa ne ela chike ma zala wa alavare dodonu yanye acha we amakpa le gome jeja afia be na juwa jun anu ye oyina banto alo so jinu ame gome jeje va da sine epe me mama kenye wi aton a ye lo la wo eje pe numa kwa evia be edasi asi obi ne zakaka ne le chi wunu kwa ga don ku na ga weke yo inti ahwefo ye papa etremu nyina se o si emre bi wo ho anase emepi nkrofo bi wo ho a o meka se ni o kire no o mo practice a enkoye ana enye se na onu akire bibi nti na osa nti o si ene de obe kire ade a o se wo ye a ansana se wo pese wo yusu ahamba bia una we yusu ni o kire ni se o se busumi esi na fufro start se ye wo agasi na ye ba start September from September 1st to 15th no ni obe ya ni se obepe ensa na pe wape inchini edi agun water echi okay obepe insuo na wape inchini edi agun na watwen be 30 minutes
nti ebre pii no saa de no so obeya enye na nopa na se ewia enye no anajo obra wokọ akọ eda esam se wohwie ade no egu nsanso a ense se wo nsan biom ansa na ade ache nti se wo di salt no anase nchini no gu nsuo ni mu a wo 30 minutes se ukoda na fe waka chiro obi na odi amaw na wa ruru unsa ururu unsa na men ruru unsa ani nsuo fufuru bia biom chen nchini ni nsuo na odi ruru unsa na fe wakoda nti ade chi a ni a odi unsa besum bia na efa ahamedru no ebe koso edi amaw ye enu na papa kan etobi mi dengo yo awa be megblo acha to ya ba ivo nde ka mejibe makona chonu ya chia acha be sese ya aji acha ekese mewu o ma adre 7 okay aji ikewu o ma adre asokpere aji aso tochi black powder ne so tochi voa aji nu go video anomeno ne fondi le chivoja do ide domo storm yo fika yo akọ ade toe aware pe autore ja to da nyima afisi afrika ayila apoda gbelefuma asigbe yo afike gbenya yiko akonu abacha akonu koko agbove okay ame yo ke agove manyo na o zo acha makle o to manyo no wona mere bene nyo no ko ya cha konu abacha okay okay enye acha to nti ebusia eduaba we me papa chem se obepe mako 7 nia MBA no 7 eni nia ABA no eno so 7 na fe waka 2 na abom na wo dia ye moto anopa bia se ukọ baby ase ukọ ejumem ukọ market oya moto na o sorry anopa na se ukọ a na wati kakra e de go sem na fe wata free na why sign na oye pay no why 4 corners ekosuro ba form aha anyha ansana wepie ntu upia o catchro o sisu pise ade biara wo kwa akoye no se wo de esumpo enipie ya wo sa wechi abafie no wo de sere na beba fie na mpo se wo na obi ewo adwinboni efa uchi a wo ba wo de sere eba no ono de oyawo ebeku fie ne mu se ono so dwen adwinpama wa wo de sere eba fie no ono so e de sere ebeba fie nti sade we wo pe bi na wo ye nia papa kire ya ade nyina ebekoso ama fefefe togbi mi zona yo amaya de mi yo nebe damela sungo amoroga nebe damela jongo ama se onye doka do ye wo na yebe na ji amaya de zako ya ji atakwa pareka blibo ko dareji ye so toti ye ti malasio le nu la hamea na mene do nu de nti aja me antoji ne amere yo ngoli de wa ngoli aba wu ya nto amaya ebe ti la de la sinye voti la ma nyama fiele e mo ajio na mere ji tila ya be ma wona ya ma wo tila na fike ole makoro re okay alo mafie wawe ne wa se ne wa po be kiki ame ha ma uko nu wula okay take de coffee ame do no okay yo inti ya papa chese o si ahaba we a ekra no owo ni shila ewo ho nyama bi wo ho a ontimi nka ewa abontin ana ontimi nka ewa fidie no so se bibi hia wa ene we die gise ofre ono ankasa na fe wa kyerkyeremu edi ama nipa boni bia obesore atia wo no sa ahaba we upani bebre na ofre no na okyerkyeremu se na ubeye na
o catch all say and I say wa show bo say nia wo hia was asase so biara no sabeka say wo hu nia wo hwehwa na chese ono o twantro ogini hu de na ogi asema oka ana de o kire no ogi hu de papa enti nia hia biara no o say o frɛ no ade bi wo wa wontimi nya wo fie ji say o frɛ ono ankasa na wa chechi hu say na ete enti se bibi ni afre na ankasa ni number no gusu wo strainer asina fe wa frɛ ono ankasa na waji nchechemu e de afrem to be mi nbu alegale na afetu ama ya na yebe amade ko le fever do ala asra do o dapete wo ikonji no gboso bedo we have our maya ko na kotundo ye na kodo zoji na ji donti lemon amenne alameto na fe koreji ko na de na no nu abechi. Okay. Yo, to we say no unya fever. No ani say o be hata kakra. Na wa pensu bi na de asisu. Ase unua na wa pe lemon kakra bi e de afra no na wanum we nyina ebesa o fever ne nyina e de ama we de e nia o de ache o free nti ye koyinim to abe makpo amare ha rafia. Mi awu aya no gboko na mi ava amagagbo. Amaya mione be woke enya made ike na mere le fia ko gbagbo mere so meji lo gbagba alo ji no vo kwa we have aku edu ya ke o kono tu dama black powder edu to edu ko gum powder edu ame iboto wa kona kukora mayame kona nge kona so den menadui aleke diale do pak ela atosireka alo diale fure no wa ne baba me am de vi menchi wa mi adu ple alilo ke gbo heto ha watan gbo heto ko cho ganyo no ajiz enu ya zan wa to afia mechi waji angulo sabala atwepe kwaji anyisi asoblu kwa nonu. Okay. Yo, the impenfo ye papa say ahaban a okra ewo ni nsemi eye dwumapa e de ma woma omakoma ehawo atna say woma omuhumi amusi omuntimi omuhumi no ensisu ye ise asma afo no ha mu edroni ochremu say obepe gunpowder aye tuntun na odi afra we na fe wabuso de ahye wenum o sha obo se we de enya ade a oji hu ska o de kire keke se na be ya obeye o fie so obi wo sa ahaw ni bia ntentem mu ara na wape sa ahaba we na wa ye amano afi so ubetimi awo ubepe jeni e de aka hu na wawo na wape honey kakra e de afra no na afi wanum o sha obo se wo ma mu wo asma ni akuma yare nyina no sa ufa edrowe ya ana unim edrowe na oye hu ejuma sa edrowe ebetimi aboa ede fe sa ohaw no ye try hu tiawa ye hu se kasia bisu asi yenim ha ti ye try hu sma ye ba na afi ode ye ewie ewa ahase Ayi bi to tro manya hu manono manya ya ba kpokpro kan ya pasa we garo ayi bi to tro ya hu manono ya hu kpokpro ya pasa we garo bi to tro manya hu manono manya hu kpokpro ya pasa we garo ayi bi to tro ya hu manono manya hu kpokpro
Okay, nti mpanyinfo ya sama makwa babem ya da se wajibre amayen amayakwaji ikrato abayeni nana etwaso na ye nkomo no odiye ewie na mo ye ko break no no kire bibi efa ahabanya ekra no a meka genuine no misre eye titidia no kitin be no sa genuine no aha na odi be fra we any honey na wanum so obi wo akomayare ni asthma sa nyama na sa edrowe ebetimi asan sa yare no edi ama yo togbi abe eya ewo for plemi ta no le jiza ka ke to ya de yema ta mi ayi de egbe amakwa amlima avanu aji amlima ya oga na be gbechewu akebu medo akebu megbo okay gom sesare do le nyan egbechewu ago ye be egbe ke wa gbolo no ejebe na ase nebe sese no sagbedo adin ti o okay nebe ipoji ku ole kukure no egbebe ma so kura amele never ya gbo ase ne egbechewu okay akebu megbo la okay ite anma anase ade a ekra ye papa o se ye fa no gbechewu chese se wo se umu yedru kra anase wasum ti asem ana wasem ye din obi wo ho abetimi akasa kire wa wo beti se wo se wo ho din chen bibia obi wo ho a o chen ze na no mu kan se omu kan baby wo de mekai a me de beto dwa de ama ye se amagani amagahia oho na ye hu amagahoho sa na nana ekire to mi na voduro lo metometri o mese anu ayo vodu abure attention na ko return ya na yo vodu aye be na wule gume mi gugbo ne ale jeto nu ya ajagbagba aji yemele fiage ofone be ma we na ya mi jina akpafia kevi ko na ba akpafia amono obe sofo komehe eke wupo ya mi ko bla na fojua akpafia be me so na tura boy na degbo boy imela me damiu na chiri mu se o se bosum bi wo ho a o waso odin o be from omuma wa we nu o di wanu atafre hu ba ko mienu miensa na o kasa chira sa bosum na obetie na afi nyama bi wo ho a obeye enye ne nkwa na odidi adwuma obepe anoma ni kom ya white no tuntum no kwankwa alabite ha obepe eno no bi na odi aka ho o nyama bebre a odi beka ho a odi beye adwuma ama se upie wa baby na obi so wo tumi a o so tumi kire ni se dabi tumi bi wo ho a bru tumi bi su na oni na kasa kire no na afi wa yedin tare nu ya kasi wa ame ono mi abrevia be amejoro hoseto ya be le church wa nu ya le do silo yo gbara ko gbla kwa mo ja yin ko me popo ko jeji o la de ye do anu aya ele de osi okay no ja church ya ko no to mi ko nu ko gblo be wo ko ele wo ge okay nana oka esisu dia se onu onim se asofo wo bebre wo ho a sa diwe sa tumiwe ebi wo mu ho je se omu ko asori dem ansa na ombe ko asori dem mu no omu de omu anu tafre hu ansa na omu ra asori dem tu odo na see Holy Ghost fire ha no no ba to fem sa tumiwe onim pa kan esisu dia se bebre wo ho a omu yusu sa tumiwe o na ebere eko na no etako ko na no full one mi meda na silence na o ara ba gbe no melo si o ta etako mi de na ko na no ya yo na de full anto kenya mlima yeke okay nti na be ka mi le ke fa gere ma ton no ma gba chi abe na ho le ga kwa ho be gbe kami fa ge na gbe na chi abe na ho kwa ho no me ton ya no
Mau. mi wo tege po. Yon kaka do jupo. Yo nte ye papa chere say ade akre mpepi no omodi ni tepe ene ye adwuma no e de ema ho because we hu say nkofo bi wo ho a omo ya dadafo ni sisifo odi ni nyina ma o ma ni asese omo fanye no enu na omo de ye nti se wa wo pefu wan a gise wo fro no ankasa na afa adwumadi e wo hu nyina odi ama onim pan se asofo bebre wo ho a sadi we omo yusu papa ta enu ale okay nebe akoya na pon voa nebe akoya je me yakpa me ke fo me vie yen ga fi ma ko no oh okay nye me ja di ga ke ja ko na nta ko ma ko nu yan na o eje be ma dan ku village o nywere ala be nu yan ele gbugbo na mele ke ka bre chikura nu kele fure na anoge abo ene agbele nebe nu ya le wo we ya me no 4 days e la channel nu aro la che Azemerade. Okay. Na egbe mi gere poto emi ape. E fe fu ya la sinye. Okay. Ya na ba mlema. Ala. Egbe je. Bakwe. I feel nana chose. I say upe bia frenu. Nemu ansa na onu de be ma onu. Obeko huhum ahwe wadwem ahu nipa ban a woye ansa na odi amawa the amount because sad way ubetimi atena Ghana ha akasa chiro obi e wo UK say kojoyi me hu wo UK atari we na wo she we na wo ye o mama o 3 days nyama be dani say nyama be ye say sad way e wo to me pa enu ti say ubeji a obehwe ono abeko huhum ahwe wadwem on say nipa we nipa papa no nye nipa papa amo ho na kono mgbegbele akono mo po mo todo megbele ta ma po nywere enu na me kan o si obi wo ho a oji a no de akose nebusia de akose ade e wo important a owo enu ti na o ka se obehwe wadwem we hu se wo we nipa papa na se onye nipa papa ansa na o de amawa okay togbi mebe ma bia so amle mantia amle man enye ya mele UK wa na le Ghana leke mo gafia akponu ya legbo o nele UK ya le nu ya jibe ma wo nu ya nai mi legbo ga were wa post nu ya do de smuggle na reke melemo wanye bono e post fejo akpo be nu gbegbele rekele mo amasi oko eleme ma post do vonele UK yen tetemele nji wa ma be so gara ma tore ni agbolo nyare wa agbenchi na model look feel like yeah yo ma be ne do nu kerora ma du do nu ya ma agbolo nyare wa agbenchi wa fa me no le fuma ya te okay Jesus apete yalo Yesu aya yo ajowo na mi bisa nana se onu su o Ghana minu obusuani bi ewa abrochi ebe den na nipa na o abrochi ni san kan nyama we bi na o chem se o we dey e simple kra asati biara wo so ana se oman biara wo so bia upe sadi we bia ni obe ni se obefre no o frɛ na ono a ebe ye bibia na wa pass no fine na afi or the amani wo baby biara wo because adewe smuggle adebia enim ti se enduroboni anase nyama boni bia ewo eye ahahama aduro eni nyama ba ko bia obeye edi aka sadewe hu na fi edi eboa na o cancel se wo de sometimes kra ehu hia se obeba se upa freno ni number no na wo screen asin friend sisia na ka chani se oh nana miyewe enkoso obeka kire se pewe na afi onu atena ha Ghana ha na wakasa watafrun okasa wa ha nia wo kan se anania wo pese esi ewo abrabom obetimi atena ha aka ewo sade hu ewo abrochi amana ayeye enti na me ka kire se ye kanana no mutumi a emfa ndi agro enkani no
na nananom de tumi ahamaduro kra timi wo a obi betimi aka de atare wo hu ama wabodam enu no nyina eya amamre se unnim a unnim ba unnim so a ubisa en na ya bisa ewo ye papa che afi wa maye ntwetwem togbe na de gali be akokpere hu na mi oh ndeke mele makokpere nche onye be mejibe mana kiki abete na nya be menya mesa makele WhatsApp ji le TV ji ya yenye ha ba mo okay amede le TV ji ya de va TV ji be ya na avo de va TV ji be mia togbo pe nko me gabu kakena mede ya le TV ji ya le nu gbegble wa mega ko sokla mesiamo la be kaba cha TV ya menye pastor edo TV o no edo TV ya ganye fia ta mese me ka toga ma gblonya le nya tepeji kakere be amede do TV station ko na me ga popo menya ndeke kure nu yo nchi wa enye togba zuma anya ma fonu la me ma toyo ta no fia na de were tepe evela wo nto na no miabepo meme e kota me konyi na dokyo konu sha nu ike ogloa ne we atore tepe togba zuma be ijato voya yo ife Togo number na me o che na me ro le Togo alo le Ghana yo me sen konyo ko Dakar Togo to aje ko asen konye nyoto ha nti ebusa ye papa echezo o say enyo obi biara obeba TV so ene ye nipa papa ene nya won nsu a omo TV ni so nyina ene ye nipa boni wiase na ye wo nipa papa ene ye wo nipa boni enu nti se obi kasa ewo TV so na se ohun no na nia oka no weni ji ho a nia obeya ni se obefre ono ankasa na afi no ochim se nipa na odi TV station ni eba ye no onye sofo nemu oye konfo na afi so osan ye ohini nti asembia ebefa sa link no anasa TV station ni so ababiara no wose ogitum se eye ade papa se na be ya ukoka wasem wo echirichiri a ohun se na ubeka no na niam bi wo ho so se ohun ewo TV ni so na yesi ye a ye ne pepepe se na yesi ye no men kondane no enye sa odi ohaw oye ni ene beba ubusuan so nti nia wo ho biara no se na ye kan no enu na wo se uye ni pepepe afi osi owo sisi ade o Togo number enu no opeso odi tudwa na afi wo Togo area mu ho no so am benefiti edi efrem iti ye boapin okay togbi if you me won the share water atako number akodali na me be mi yo le French me na enye be la fe bo be ayo kwa 00 228 97 37 99 73 na me be mi yo le English gbemea anglo 00 228 97 37 99 73 na ta mi akwedale jikwa kona me onto le Togo a onyala ke oja wa bo ma pokoda afiwa yoko ne gere fuma ase nkonye nye togbe azuma omoki ameneti agbe 3779 international weather forecaster togbe engo nyemalo engbagbevi nkonye ma okay you ente busi aya papa what is obubo ni di any ni numbers ni abebia owo edi a child amamre na yedi ebro no enti se adibi wo ho a owo se oye amayen ya ni obe ya amayen ni se obe subscribe wi a afi wa change ma obe se edoma bi ebeba o screen as na afi wa mia edom ni so edi amayen fiti eneko yedi video foforo bi to your channel no so only first person I will sabeka afi so your Facebook and I wa TikTok like page no share video no na ja wo comment fa to ho mayen na afi asem bi se bia opese obisa ya
yɛyi ano de ama wo sɛ wo how bi a patro numbers no enego ase ho no na wa frɛ na sɛ asɛm bi wɔ hɔ a wopɛ sɛ wobisa na mantimi ambisa ma wo nso a wo frɛ no ankasa na wabisa no na afei nkyekyemu bi a ɛwɔ hɔ no wo de ama wo nti asɛm bako a yɛ da bi a meka me sɛ o sha woni awo kwa ho na wa chia ne nsɛm na wabisa ne sɛ menia ɛte sɛ ɛsa sɛ wiase na yɛwɔ no nipa ɛnsɛ hwe ɛnɛ wo a kyena wo bon emra a woti ase ɛna wɔ sɛ woni nipa ɛnya adamfo woni nipa nya nkutahudie sɛ na ɛbɛya sɛ ohia moa wanya obi aboa wo nda sɛ wahwɛ yɛ ɛda foforo wobɛsa te yɛnka yakra mo nyina bye bye